Pada seluruh hadirin wal hadirat, mohon untuk kita berdiri sejenak karena memuliakan roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salamun alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salamun alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah
والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر semua salatullah salamullah ala taha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin wal hadirat, kaji taduk lomba tempat semula. Hanya sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.